Ko tahi wiki kua hipa i te rā o Waitangi, engari kei te whakanui a tonutia te waitohutanga o taua kawenata tapu, puta noa i te motu. Neke atu i te kotahi rau tāngata i whakatumatuma ake ki te hau me te marangai, ki te whakanui i te rā i waitohua i te tiriti i te mihana o Māngungu i Hokianga. He mea kapo motuhake ake e te karare tērā hui nui i te rā nei, hei raukura mō tātou katoa o te motu whānui. Te tiriti o Waitangi, te tiriti o Māngungu rānei. E tika ana tera, te mohi o te ao, ko Māngungu te wāhi i hainangia te tiriti, te nuinga o ngā rangatira o rātou mā. Heiha, ko te kaumārua o Pēpuere te rā i mokohia e te whitu te kaumā ono rangatira o te Hokianga i te pepa whakapūmau o te motu. Kare mata i haere mai ki konei mo te whakanui i te tiriti, engari i haere mai mata i te whakanui o mata nei tupuna. Ia te tau ka whakanuia te kaupapa e te kura o Horeke. No te tau tonu nei ka aronga tamariki ki te hikoe i ngā tapuwai o ora tau tīpuna. He whakaeri atu ki te iwi, he ahanga whakahaerenga i Tauara, ngā kōrero a Hobson, ki te iwi Māori, me e taiho ngā tūpuna kore i whakaai ki te tiriti. This treaty will be good for the Māori people. Ko tēnei tiriti hei whakamaru i te iwi Māori. Where do you get your authority from anyways? Are you going to stop our lands falling into Pākehā hands? Kia tai mai te rā mō rātou, ko mohi o rātou, i ahu mai rātou ki ngā whenua o Hokianga, a Māngungu. I waenga i te rua me te toru mano uri i tae ki te hui i taua rautau. Taka mai ki tēnei wā kua kore e ki te i te rahi o tērā huihuinga, haunga ia te taenga mai o te kāwana tianara i tērā wiki, ko te wātea o te whenua i te rānei, he tohu ware no te motu. Te aho nei a ho he mana o te pēpea e teiko. He mahi anō pēr tā te iwi i tēnei rā. No reira he toru no he ngā tangata kei konei. Wai hoki, he rā no te Hokianga. Ko te triti o Māngungu, te tiriti o Hokianga. Orini Tipuni Leach, Te Karere.